Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Felix. Iti probinsya ti Tarlac. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Felix. Maragsa ka nak tamanggaganan da iti programam iti YouTube. Naawis met da iti riknak amang ipatulod iti pakasaritaak. Ket kayat ko akid dawen ti balakad mo, gapo iti nakaro a sakit tinakam ko. Dua atawanen akaayan ayat ko ni Monique. Ket iti lasod da ita akabayag ti relasyon mi, inayat ko iti napudno. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Felix. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pagpakpakatawa ka dito ngam di ka matagkatawa. Korni ka di dagiti jokes ko, love? Ha? Ay, pasensya kan, loves. Awanak namin itimod ita. Ha? Anda ka di problema? Adda arod. Ibagam kanyak, bareng makatulong ak. Sure ka? Uwan anyakat ni loves kon aya. Nagdakkel ngamin ti bill mi iti kuryente. 3 bulan asaan mi anabayadan. Kasalumat ngamin. Saan damot anang tad iti bill? Ita, naurnungan. Mano ka di ti babayadan nyo aya? 15,000 amin. Awan mo't nga rod kwartak. Kan agad-adal pa'y dagiti kakabsat ko. Senior citizen mo't dagiti naganak ko. Ay, madip-depresa ka talaga. Diyak mo't kaya't amaputdan kami iti kuryente. Di ka madanagan, loves. Bayadan ta dayta. Agpaiso? Uwan. Mabalin mo't siguro ti 2 gibbs. Mabalin. Basta makabayad kami. Ay na, I love you, Felix. Saan ka baybayan, Monique? Kasta ti panagayat ko ken ka. Awanan kwarta? Awanin nga rod. Binayadak namin ti bil ti kuryente da, Monique. Anya? Kaasi damot na maputdan day ti kuryente. Apay nga inaramin mo day ta? Gapo kini, Monique, pare. Bilibakan ka. Kastak nga gayat. Iso nga ro ta bilibakan ka. Swerte ni Monique. Isulaang ti the one and only. Anya tipet sa ita? Kinsenas ita, mami. Kaya't naasawan, nagsweldon ni manong mo. Una, nagsweldo gaya mo ni Manong Felix. Sigurado, adamanin 10 na alitsyon. Ibagaman nga rod kan kuana, taag paaramid iti baro asarming ko. Kimapsot ngamin ti panagkita. Una, mami, ibagak day takan kwa na inton madamdama. Agyaman ak. Adamot gaya man. Un, mami, mabiit lang ang tainak isagana di tsinelas na. Addakan, manong? Oh, adday ti tsinelas mo. Agyaman ak, ha? Awan ti ginatang mo asidaan? Saan kayo pa anangan kini mami? Ur-urayan mi di 10 mo. Pasensya kayo na. Awan tinagatang ko. Apay ngay. Adda nga min binayadak. Ay, kasta ka di. Ni mami ngay. Adda ijay silid na, manong. Kaya't nakumati agboy ay ti TV. Ngam, nakusnaw kanumat din di matana. Ay, win gayam. Imbaga na nga igatangam kanu iti baro asarming na. Kasta ka di? Ngam, kunamat nga adda binayadam. Kuwan nga rod. Sige, manong. Ibagaktukin ni mami nga adda binayadam. Awan problema tayon. Nabayadan ng jebil tayo iti kuryente. Talaga, manang? Nangalam iti pinagbayad mo? Ni Felix. Ni Bayaw? Kung aktumot kan ka na singpat ni Felix.
Isu ka din, manang? Ti, Mga sawa kang ka. nyamot day ta asasawam. Saan kan ang makabirok itikas kan kuana, anasingpet? Tumal na ka man. Ingka kiti agrivyon. Agdamdamag akla ang matmanang. Ay, chismoso ka talaga. Mona, basaan man da ito impatulod da asurat. May papan iti pensyon ko. Agin inawak, mami. Inton madamdaman. Mami, mapana ko nagtrabaho. Anya day tayo pagpabasam kini Mona. Da ito man surat. Diyak ba't mabasan? Tanakos na, wanti pa nagkitak. Basaan man, barok. Kunana ditoy, mabalin ka nun at digital ti panangalayo iti pensyon nyo. Isuanas ka na mangala kayo iti ATM nyo. Tila ipapaaramid ti gobyerno. Ay, talaga saan ka na makabasa, mami? Ayan nga minti eyeglasses yo. Ay, nakus nawon. Sukatan ko man. Ala, inton sumaruno asweldok. Dumagak man, Felix. Mga sawa ka ka din? Apa yan nadamag yun ta, mami? Di mo mat ngamin ibagbaga kanyak anak ko. Amok nga agor-urnong ka para iti kasaryo iti girlfriend mo. Di nakpakadanagahan. Yurno nga blata ti panagkasaryo ka ni... Anya tinagan itayon ti girlfriend mo. Monique, mami. Monique Gayam. Kaano ayatik plano yo? Kwa? Ibagam anasapsapa. Tapno mapakaamuan tayo, dagiti kakabagyan tayo. Nag-sweet kayo man kan ni Monique, pare. Apay anak ko namday ta. Naka-holding hands kayo, hindi nakita kaya magmag na. Kaano day ta? Hindi napalabas sa lawas. Magmag na kayo dya highway. Wan. Nagkuyog kami idi ngagpaiso kini Monique. Kahit da kayon. Wanin Oh, sigurado ka. Wan. Ay ayatak ni Monique, pare. Kahit kaano nga iti kasar. Basta, mamuam to. Sige, namnamak day ta Hello? Anay ko, manang Monique. Apay, anya ti mapaspasamak kan ka, Jim? Diyak maigturan ti sakit ti tiyan ko. Anya? Manang, matayak sa... Sige, umay kami dita ka ni manong mo, Felix. Sa dino ti papanam. Rumuarak, mami. Emergency. Ang parbangunan, anak ko. Saan da ka pakadanagan, mami? At dala ang itaray mi di ospital. Oh, kumusta ni ading mo? Operandan di appendix na. Isumat lagayam nga iriri na nasakit di tiyan na. Imbaglakit din ta nasigod. Noawan ka. Diyak amo noan niya tinapasamak kan ko, ana. Thank you, loves. Awanan yaman na. Kaduan na ka din agbantay diti ospital. Kasanon di trabaho. Bayamon? Agabsent ka, gapo kini ading ko. Ading kumaten Ay, thank you, loves. Adan ni manong mo. Nakaturog mat, mami. Kuna na asaan ta kano asinga ang tanapuyat. Nagbantay da kano kin ni Monique ija ospital idirabi. Nagbantay pa'y gayam. Talaga ngamin ngay ayatan na ni Monique, mami. Bye-bye amon. Taiso ngamin tikap-kap na kan na ababae. Wan nga rod. Agkasarda ko mga rodan, Nay. Napuyatan ka na sa... Kawan nga rod, pare. Siyak ngamin tinang bantay iti kabsat ni Monique iti ospital. Apay, awan sa bale, mang bantay kan kwa na. Aga-apadamat nga kakabsat. Agpipin na tudon da. Masyanak mat ka ni Monique. No iso lang tagbantay. Bilibakan ka, pare. Talaga nga ayatam ni Monique.
Apay ngagsangit ka, Monique. Erwar ko kuman ni Jim. Awan mo't pagbayad ko. Mabayag pa'y kano dito'y. Manayunan man ang tipil na. Loves, tulungan na ko, ma. Awanan ti sa bali amasit gak. No saan asika? Oh, saan ka pa'y atumakder? Agpaimbag ka pa'y. Nagboring mat ngamin no nakaidakla ang manang. Laglagi pa, ni Felix ti nagbayad iti pan naka-ospital mo. Ni bayaw man gaya man? Kat, pangalaak ngay ko may iti kwartak. Nagsingpat at talaga ni bayaw ko ah. Agtal na ka man. Apay no dakdak kamatok ni bayaw. Kasla di mo kaya't adanggan. Tilamot ngamin ibagbagam. Mangan kakit din. Apay ang nakasukat ka. At date yo ka ni bayaw niya. Uy. Mangan kakit din. Mami, awan ka naman ng tikwarta ni Manong ko. Amumatan, agur urnong para iti kasardakan ni Monique. Saan? Iso ka nung aming tinagbayad iti pan naka-ospital di ading ni Monique. Anya? Wan, mami. Iso aday ito lang ang tinted na paggatang ko iti agas mo. 5 gasot. Sige. Yan anay mo daytan. Noan niya ti pakaigatangan na. Wan, mami. Apay nga'y ngawan batan ni ading mo. Awan ti agluto. Mabisin kan, anak ko. Saklatan ti agluto, mami. Dimagas man siguron iti ayan dagiti barkada na. Kunak nga agawid adagos. Bayan yun. Italang matarumwar. Sapay awan mailuto asidaan. Sige, siya konti makaam mo, mami. Sige, anak ko. Mami, adakon. Apay nga itakalaang. Hay, adda nga min sinursurot kan sinipsiputak. Anya? Mami, ni Manong Felix ngay. Aday dya kusina. Mami, nakitak ni Monique. Oh, apay kumano nakitam. Adda kadwa na alalaki. Anya? Sinurot ko. Kat simrek da iti restaurant. Nakitak ida. Nagsweet da. Ay, di gagsasawi ti kasta, Mona. Amumet asaan akayat ni Manong Mudayta. Nakitak ata simrek akmat iti restaurant. Anya ti bagbaga mo na? Manong? Sige, ibagamon ka ni Manong mo no anya tinakitam. Jay pudno anakitam Saan mo anay nayunan, Mona? Wan, mami. Hello, Monique. Hello, loves. Namiss na ka di? Agkita ta ka, ma. Seryoso ka? Naskan ngagsarita ta. Ita ka din? Juan, urayan ka dito'y parke. Itamot laeng, Monique. Agpudno ka kanyak. Asino di lalaki akadwam iti kalman? Anya lalaki niya ibagbagam. Saan nakarimrim mo rin di balay mi? Agulbud ka pa'y laeng. Oh, kitaam da ito'y picture yo. Ha? Dayta ti picture yo, idi mangmangan kayo. Kat dayto'y mati picture yo, idi magmag na kayo. Naka-holding hands kayo. Anya? Asino dayto'y, ha? Felix. Agpudno ka! Pakawanan ako, ma. Sorry. Anya? Nga minsan kami lang ang nagkadwa ka ni June. Ngamsi ka ti ay-ayatak. Felix. Hawanan ka itibain. Itilaksid dagiti tulong nga impapaay ko kan ka. Kastoy pa'y ti isubad mo kanyak! Felix! Di nagpanawan! Felix! Diakon sinublian ni Monique, Mr. Lonely, nga uray pa'y kastauna iti panagpakpakaasi na kanyak. Nasakit tinakam ko iti naramid na. Ket aging ga ita,
nasakit pala ang tinakam ko kankwana. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Felix. Pagayam Felix, itinasapa agundaway kat naamuam ti pudno nga ugali ti girlfriend mo. Tinaaramid mo a kinaimbag ket ibilang mo laengen at tulong mo kenkwana. Ket laglagi pam at managtulong a tao, ikanti Dios iti adu a parabor. No agtalinaad ti gura di tapusom, sikamot laeng ti marigatan. Isu a pakawanam ket agmove on ka. Saan a maikari ni Monique iti nadarisay a panagayat mo. Ket dumteng to ti babae a maikari para ken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Felix iti probinsya ti Tarlac. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon Virgie Paclay. Computer recording technician Michael Lugitan. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.